kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anuam mo tanagan do asyampo ken sabaw nga impadeliver mo dito balay, Juanita, anak kaw. Ilakok dagiti makitkita yo, tatang. Ada nga tamot mayat agumatang iti kakasta dito lugar tayaw. Ay nawaw, saan basta-basta dagiti a produkto, tatang? Imported dagita. Aya, Katuwag, no ijay syudad ti paggatangan da, nangina dagita. Ngam no agurder da kanyak, nalakalaang, tatang. apay nga ilakom iti nalakangay. Uray nalakat ti panangilako kadagita, daklat tamat ti maganan siyak, tatang. Sigurado ka kaday nga original dagita produktaw, anak kaw. 101% original dagita, tatang. Awan pagdanagan nyo, ta sa anak amang ilako iti PK. Original mo't gayam, ngam apay nalakat ti panangilakom ngay. Tiamok at nangina ti imported. Nalaklaka ang maibus ti lako no nalakat ti presyo. Tauray dagiti kalugaran asaan abak nang kabailan dati gumatang. Anya, Nakitak dagiti ipupos mo alakom iti Facebook, Juanita, nakaw. Gumatang kayo, nana? Imported dagi jay. Original kadimot laang. Aywan anana, 101% original dagi jay. Ang mga noadda mairekomendam para kanyak nakaw. Lotion, sabon, wenno, shampoo, nana. Whitening lotion ken sabon ko manakaw. Whitening lotion la ang gayam. Adalakok a whitening lotion, nana. Nan kita man nakaw. Mabit laang, ta ipakitak ti picture kada kayo. Awan ngamin intugot ko a sample kat. Adtoy, nana. Kastoy a lotion, kastoy a sabon. Epektibo dagita, nana. Sagmamanungay ti kasta. Uray 250 pesos lang, nana. Set day jayon. Nay, nalaka ah. Saan nga taapeke dagita? Kay bagbagak laang nga original dagiti lakok, nana. Nalaka nga main ket imported mat. Siyempre, sa anak arupat kwarta, iso nga ilakok kada kayo itinalaka. Tapno mabailan nyo ti gumatang. Ala, umayak tulaangan ijay balayo no makawayaak, ta siya kun ti agpilay nakaw. Aywan anana, nasaysaya at manad. si kamot gayam na ita sa lengkapsat. Naimbag abigat mau. Ay na, ada pumimpintas kay ti imatang ko ah. Agtal na ka man si Kadulpo. Saan si katigagarak anya? Si kamot, bigbigat anapudot ti ulaw. Tapno amaw, ni Juanita aputot mo tigagarak. Napagsaritaan mi nga men nga umayak gumatang iti lotion alako na. Ay, kastaya. Ay, kung naklaki, dinusak ti umay mo sarungkaran. Ay, agraraman ka mo. Ha? Imbagak lang aruden ken ka nga awan planok a makiasawa manen. Dagulit ka pa'y laeng mo. Ay, kalma ka lang ka day. Adda ni Juanita wenno awan. Ada iti unag, adar aramidin na. Sumrakan, wad na masapol mo ken kuana. Juanita! Juanita! Adda ka kaday! Adak dito'y unag, nana. Sumrag kayo. Tagpukaw pa lang ngamin. Siyempre, kaya't ko ti makasigurado. Anyat amok ngay, ang mga nuol-ulbudan naklaang. Di mat imbagakken ka nga ibagam ken nanam asalaeng amangal daw dito balay. Ay nawaw, di nangarod kayat tatang. Lotion kan sabon laang kano ti ginagara na.
Naimas tinlutok apag sasangwan tayo kuma. Ay na, tatang. Itapay laeng ag move on kayon. Madlaw asaan da kayo akursunada ni Nana Saling. Masursuro nanto, ti agayat kanya. Uray anya pa ti aramiden yo. Uray mamin anupay nga agpapansin kayo. No saan ada kayo ti kursunada na. Awan maaramidan yo, tatang. Ay, anyan agasat ka. Tulungan nakman kit di amang ikarton kadagiti imported alakok, tatang. Lipatan yun day tanga ayat-ayat. Isumot la alakay kayon. Anay ka, anay. Nagsakit mo tan, ti kasta pa nagsasaom anak ka. Aklunan nyo nga minin ang nga awan namnama yung Nana Saling. Iti kasta kat saan kay amasaktan, tatang. Kas na kunak itayon, lotion kan sabon ti ginagara na dito'y balay. Saan kat ada kayo? Itay ka pa'y dita sangwanan ti Sarming, Maria, bakit? Apay ka day? Ay, karkaro ang imisitak anya lakay. Well, ang napintas kalat damay nga oray kasta ti kulay mo, bakit? Saan mo't akas to'y tisigod a kulay kukot? Anya nga tano ipadas kumot ti agusar iti lotion lakay. At akin ka rita, bakit? Amangan numaalapay dayto iti sabon ken lotion. Sigurado rita. Saan ka matasigod na nangisip? I-message ko man nga rod ni Juanita. At dala ko na kat nga imported. Nanginaan na imported. Saan mo't lakay? Nakitak ti ipopos na kat saglalakalaang. Imported? Nalakalaan? Wan lakay. Mabiit laang ta ipakitakan ka. Amangan mo't nupeki na kita, ah. Saan lakay? Original ka no. Ipadas mo di kumatang, ah. Ang sagay sa lang, ta ipadas mo pa, eh. Narigatan. Amangan no santay nga mo kat peke gayam nagitila ko na. Nakita yo no ada ni Maria ije balayda, tatang. Right, daka mo, ah. Saan nga iti ayan da tinagnaan nyo itay aya? Saan, anak ka, oh? Apay ni Maria, ah. Ada nga min order na lotion kan sabon kanyak, tatang. Itulod mo, ije balayda. Wan kuma, tatang. Mapan kalata, ah. Nakalukat mo ti tawad na itay limabasak. Yak lamaw, no ada ni Maria ijay. Mapanak pa nga rod, tatang. Sige, agan anat ka. Mangan kay matan no mabisbisin kayo. Adamat naluto ang makandita. Naimbag abigat mo, kapsat. Ada ni bakit mo? Inton malumpay nga agawid na jay. Ada ka di masapol mo kun kwa na? Umay ko la ko ma-deliver to'y sabon kan lotion nga order na. Aywan, hindi pala kalaman nga orayan na dayta. Busy ak mo ngamin idi kalman, isuasaan ko na i-deliver. Okay lang. Mano nga miyan ang timbayad dayta? 300 pesos laang. Mabit lang, ha, tabayada ka. Adamo laang bangbang lualakok no kayat mo mat, kabsat. Ay, no siyak. Sana ka na samiti kakasta, kabsat. No kayat mo nga ipadas, di ibagam kan bakit mo, taagurder mat iti para kang ka. Madi mo laang ano, tila ang para kang kwa na tigatangan na. Panunutag pa, eh. Oh, ato iti bayad ko. 300 pesos sa niya. Wan kapsat, agyaman aklaw na ya. At to'y mat ti order ni bakit mo. At deliver da nga order ko, Francis lakay. Adda, bakit? Isto ta naka-eco bag di talamisaan. Ni, dakkel mo't gayam da ito eh. 500 ml. Ay na, talaga nga imported si ka. Kastoy mo't laang ti lotion nga inted ti OFW akasinsin ko idikat. Ipadas mo nga usaran no epektibo mo't kan ka, bakit? Inton malumlatan taag di gusakpay. Sigurado a pumudawak man no kastoy laang lakay. Aywan gayam, binayadam ka di dagitoy. Wan, Nangalaam ngay iti pinagbayad mo. kwartak naimbag ko na. Ta inted ni Manong Celso titangtan ko kenkwana. Iso ti pinagbayad ko. Agyaman ako na lakay. Awanan yaman na, bakit? Basta parakin ka. Ni, apay ngay, sabali mo ti angot dito a lotion. Sakit, sabali ti consistency na. Ay sus, ang mga nupeke dito ya. Wano, expired nga ta. Ni, awan mo ti expiration date na.
Apayan bakit? Ming-ming-mingam madlat alusun mo. Awan mo't ngamin makitak nga expiration date na lakay. Kasano nga awan? Ay, adagayam. Ay sus, saan mo't amabasa? Kitaam na oh. Aywan. Anya nga taday ta? 2023 o no? 2028. Oray siyak, jak mo't maawatan. Madlaw nga inikat na. Tapno saan tayo siguro makita. Diyay sabon aginatang mo ngay. Inusar ko itay. Ngamjak amo no agraman day di asabon kat expired mateng. Nay, kita bakit? Amang ano expired gayam nagitila ko ni Juanita. Iso anala ka. Wan nga rod lakay. Awan mo't lat serserbi na nga original expired mo. Amang ano dapay side effects na data. Anya day jay. Umay ko isubliti lotion kan sabon aginatang ko kan ka. Ay nawaw. Apay nga isublim kat original mo dagita. Wan, original nga agpaiso. Ngam expired mat nga rod. Pagkunamot. Oh, kita ama. Jak mabasa ti expiration date na. Ta inikat yung mat. Nagusar kayon sapay itikot silyo tapno saan mi amabasa. Dayamat magatang mo nga imported lotion at 200 pesos. Kan 100 pesos asabon. Alaman? Amok nga original dagitoy. Ngam ti issue kat expired maten. Mabalin pa'y ang mausar dagita. Di bali tasaan nyo matakanon. Wen ngam amo tayo nga rod. Ang mga no adamot side effects dagitoy. Nang runa pa'y no nabayagan ang nag-expire. Nagadulakit din arirem. Inusar mo sa ita, kayat mo nga isublay. Di mi amo nga expired mat gaya man dagiti lakom. No amok akat sa anak ko magimatang kan ka. Di ka man sika, Maria. Saan mo akabailan ti gumatang iti kasta lotion kan sabunan niya? Nangina dagita tapno ammo. Makapadismaya ti gumatang iti daydi a Juanita nana. Apay ni Juanita. Expired mat gayam dagiti imported alako na. Gimatang ka mo laeng gayam iti lako na. Una na. Gimatangak iti may sa lotion kan may sa aset asabon. Ngam insublik kan kwa na ta expired mat gayam. Insubli na ka diti kwartam. Saan nga rod nana? Oray ti ginatang ko kan kwa na. Expired mat laeng. Inus-usar ko pa'y kitdi Naamwak laeng nga expired gayam idinakiusar ti kanakak. Adda kam mali tayo. Ta saan tayo nga in double check. No pa'y kasta, imbaga na kumati agpay so a kondisyon dagiti lako na tapno ammo tayo mat. Iso pa'y kit di tinatangsit nga agsasao kanyak itay. Iso asaan kun nga insubli ti ginatang ko kankwana, taamok asaan matlaeng nga agpaabak dayjay. Uray dagiti pada ta biktima na, nagululi magdamutan. No awan tinaturod nga agsao, siya kun ti mga ramid nana. Tapno awanen ti mabiktima daydi at tao. Kahit in-refund na ti kwartam. Saan lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Uray dinan i-refund. Jak kaya ti makiap-apakan kwa na. Ay awan agul-ulimag kayo. Asino tinangibaga nga agul-ulima ka? Saan lakay? I-post ko iti Facebook daydi a babae. Nay, apay nga i-post mo ngay. Kasanon mo ipabarangay na ka. Sumango ka. Nukas di ngamin nga expired tila ko na. Ibaga na Kasanulaangan ngay, no at the side effect dagiti lako na nga expired. Di kaasi dagiti customer na. Ambok saya at intensyon mo bakit? Ang amang ano si kati apaan na. Adakan kuanan Panang loko ti kasdi nga aramiden na kadagiti customer na. Impos na kamot gayam ni Maria iti Facebook. Day tangaro ti pakaasarak tatang. Apay nga may nga gilako kay ti expired. Ay natatang, uray expired dagiti imported alako. Mabalin pa'y mausar dagijay. Kasanaw no ang damot ng dakas nga epekto na kadagiti agusar. Naimbag ko maano imbagam kadakwada nga expired. Tapno amo na may. No ibagak kadakwada, gumatang dapay nga ta. Apay nga min nga agilako kay ti expired. Dida duma, sinukso katam kano pa ti expiration date na. Saan mat nga amin tatang? Manula ang mat ti sino katak ijay. Dakas, tikas tingin ramin mawanak kaw.
Di mo ina mababalaw no gumura dakin ka, tabasol mo nga men. Isublim ti kwartada. Awan serserbi ti dakkel aganan siya, no adamot linoko mataaw. Pus kamot apos, sika Maria. Aging ga saan ka ngagbalbaliw? Saan ko nga i-delete dagiti post ko? Ay nawaw, ipalagip ko laang kang kaa. Balor laang iti 300 ti ginatang mo kanyak. Iso adi ka man agkasta-kasta sika Maria. Proud ka pa ilang, iti kasta nga inaramid mo. Wano, gimatang ka laang iti produkto. Takayat nakadadaulan ka dagiti customer ko. Nagposak tapno amuda ti kalukwam. Umapal ka laang, taado ti customer ko. Iso aday ta. Ibirok mo ti pakadadaulak. No siyak ti sika, isublim dagiti nasken nga isublim. Kundi mo ipilit nga ilako, no ammom anabayagan anag-expired. Ta delikado, Juanita. Di mo maawatan day taya. Naa, Di mo ammo ti kunada at delikado, ha? pimo daw kayo nana saleng. Ay nawaw, may kakadiditoy tapno bulaan na, Juanita. Ni, saan mo't nana? Agpaiso ti ibagbagakan niya. Agpaiso apim mo daw kayo. Ipigtip at talaga dagiti imported alakok. Kat no nabayagan nga insardeng ko ti agusar. Anya, Hindi pa'y napalabas abulan apay ngay nana. Wen ata nakita mi nga expired gayam. No saan nakita ti kaanak ka? Saan mi pa'y amaamuan? Nga mabalin pa'y ama usarday jay nana. Lotion laang mo't, saan nyo mo't akanon? Wen ngam nakabutbuteng si ka. Ang mga nuad da negatibo nga epekto na iti kudel. Ang mga no imbes a pumudawak, kat ad da ang umisit, wen no agkurot-rot ti kudel ka. Sipud impus nakday jay Maria. Awanan, manmanumat ti umay gumatang kadagiti imported alakok. Ay nawaw, awan planom amang ibelang kadagitaya. Sayang mat ano ibelang ko tatang. Di mo ipilit nga ilakaw no nabayagan na nag-expire anak kaw. Saan mat amakanday jay tatang? Wala hangam saan tayo mat nga mo nagiti ingredients na. Ang mga nadamot na nagbalay kat adnan to side effects na kadagiti mangusar. Ilakok latta tatang. Di ka man, Juanita. Di mo ipilit ti kayat mau. Di mo lukon ti pada matao kung naktumag. Di ka mabuta nga makarmaya. Apay ko mga ibelang ko ngay. Malugi ak Awa na imtado asaw. Ibelang mukit day na kita. No ag negosyo ka nga men, katay saan nga expired, tapno awan parikaw. Adan samot pa kitang danam nakaw. Kapilitan anana. Makitang danak kadanana ismay. Ay wun isupay. No saan ngamin adi nadaal day di Maria tinegosyo. No saan kumaapos-apos day di babae. Saan ako mga apektado ita? No agnegosyo ka ngamin katay legal, kan awan ti luklukom a tao. Jak amo, no apay asinsitibo kay launay nana. Para sabon ken lotion laang. Apay si ka, us-usaram ka di mo, dagiti expired alakom. Ay kwa nana. Oh, makitam day ta. Sigurado ang mabuteng kamot lang. Agpatuloy ako nana. Ang mga noan niya pa'y ti papananday to'y asaritaan, kat maladawak itilakad ko kuma. Ay, anay ko, nagsakit ti bagbagik. Ay, makabanok ti makitagod. Ano sama? Awan ba't easy money? Dua nga aldaw ko laang anak itagad, ngam kastoy matan ti marikriknak. May mayatan ti makitagad, ngam tagla ko iti expired na produktaw. Isubliyo man nga minan day ta nga issue, kat napalabas nga ruden. Ibagbagak laeng anak ko. Ay, talagang agburak ti darak no malaglagip ko ti inaramid day di Maria tatang. No siyak ti sika, pagyamanam ti kasjay nga inaramid ni Maria. Ngamen, nayadayo ka iti pakaisagmakan. Nayadayo iti pakaisagmakan ba't nga ibagbagayo tatang? Kat no iso tinang perdi iti negosyo. No intultuloy mo ti kasjay negosyom, kat anda side effect dagiti lakom ka dagiti customer mo anagusar, na hospital da, anda pagbayad mo nga round. Ha? No sensitibo nga dagiti customer mo, kat anya pa iti mapasama ka na kuada. Kasanaw, no ma-hospital da.
Sigurado adakkel di magastos mao anak ko. Ay, nawaw! No amom ang nag-expire ti produkto, di mo pilitan nga ilako. Napatpataglat tamat ti salunat ngam ti adu a kwarta, ang nagtaod mat iti dakes awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.